Centrimenti sauti ya yonde ne mbunge ni yaulire dene Kenya li sauti ya centrimenti dene Kenya imisi centrimenti mashinani utegintu ine inchi imwe ebira biyerigeri ithe nanontu barabara cietu ciathukire kurkia uri ithuki ukeja gwita ground ne thai antu be ibathuri mono nontu wirigiro bure bari na bubu nene nontu baije thirikari ni yetu tu babo tikio uti project ya thirikari ne batwikija kinya thirikari ikuthuranwa uti machiara kinya gatika mbondi ya Iran turu Burundi ne Kenya bichi adura no chionde settlement inya kambondi member kamwe inya kare gotega inya nara kwegerawa utiko inya kare kerawa anti-FGM kare ka uganto ba ekoro bakatano tutiona tukwerano naina sauti ere baturi gachuke tu inagetere gatuire na kiremango chini ateo reverend Uni mbijari moyo yene anda ugo tongeria bwawere buti kuringiria mwananchi na buti Kenya ina buri kinya bau natuoni kiki dati natuoni kiki Kenya ri nontu no laini Kenya kwanza president nowe anya deputy president na musapotere this time natuoni machiara jawe mashinani byaka ge kuthira natuoni barabara antu bakuma karia ne mwanka mbunjero ri no ba urange antu bakuma bakogwana ngere ni sheria barabara ni kuthuka antu bakuma ngonga mwanka gitone butegi kaja na ndi koraurira ingai yote tete ingai yetera ingire na toni antu ba makandune kuma makandune mwanka kia muri mwanka muro mugo marita itatia na twerese bwega antu bakuma kambao mwanka kanguto barita na barabara ikari na bakuma gatembe mwanka katheri na bakuma katheri mwanka kithaku ndagacha ciitura cietu kantu ko chionde inari kari thirikari ne mugute ne kainyamene kwe wakoria mwenda makathu magacho 2027 kona rigemo 2027 uni utekui wingo gene ndi okamburi yerangeta ngugene sauti utekui sauti yeje kedera nere mbunge manto yo tetheja takariki manto gamari yeta kama mtu akalo mairo yukuri kunuri abate nyago chojoria kiuria wanya choke andetireu nande wao andetireu handa thamire naiko muntu tani akiurwe thagata atia uwe wakuba mwisho na ndareke moga mwisho ndareka chia daktari Frank yao uoni ndi ugatiri sauti ya Meru sauti ya Centrimenti no mwanka ekinye Kenya nerike atongeria kabagokira tukwerano bwajaire batwe tumenye kuangia utongeria twina opportunity tumeona tumenye kumiangia na kirauni kirija iro gikiongo. Thank you very much bwana daktari mwenda makadhi bono ntubako